Вчора у ruskej emisiji regionalnog radio Šidu otrimana promocija tohoročnog 8. festivala melodiji Ruskog dvora, a ohvik ovih aktivnostog bešedovali Zlatko Manjko, predsjedatelj društva Đura Kiži i Sanja Tirkajlo, predsjedateljka umetnickog sovitu. Хоć było dogovoreno, že prijavi učašnikov do Šidu treba, že bi stihli po 20. avgust, za teraz stihli len 5, hoć prihod najavili 12 orkestri zo Srbiji i Horvatskej. U revijalnej časti nastupi tamburovo orkestra Ravnica zo Subotici, a fahovi žiri obezpečil odbor za kulturu našoho nacionalnog sovitu. Po otrimovanju tohoročnog festivalu bude okreme bešedi na shadski členov organizacijnog odbora na ponzelog s počatkom na 20 hodin. Festival še otrima u Porti, ljetnje vladičeske rezidenciji 5. septembra, s počatkom na 19 hodin, kad bude krasna hvilja, a bu u sali kulturno-obrazovnog centra, kad bude pada zdišć, a druženje učašnikov bude jagi pototi roki u Pinjvici rezidenciji.